Zdravo svima! Dobrodošli u naš novi podcast. Moje ime je Emir. Danas imamo veoma zanimljivu temu. Pričamo o jednom danu u životu službenika. Službenik je čovjek koji radi u kancelariji. Naš službenik se zove Adnan. On ima 40 godina. On radi u jednoj velikoj bijeloj zgradi u centru grada. Zdravo, Emire. Zdravo svim našim slušaocima. Ja sam Hana. Posao službenika je posao sa mnogo papira, brojeva i ljudi. Adnanov dan počinje rano. Njegov mali sat zvoni u 6 sati i 30 minuta ujutro. Adnan otvara oči. On diže ruku i gasi alarm na satu. Adnan ustaje iz svog toplog kreveta. On oblači svoje papuče. Hoda do kupatila i pali svjetlo. Otvara hladnu vodu. Pere svoje lice vodom i budi se. Zatim uzima svoju plavu četkicu za zube i bijelu pastu. Pere zube 2 minute. Zatim briše lice i ruke suhim peškirom. Nakon toga Adnan ide u kuhinju. On pali šporet i pravi crnu kafu. Kafa lijepo miriše. Zatim uzima jedan komad bijelog hljeba. Stavlja žuti puter i slatki med na hljeb. On sjeda za mali sto u kuhinji. Jede svoj doručak i pije toplu kafu. Gleda kroz prozor. Kada završi doručak, on pere svoju šolju i tanjir. Zatim ide u spavaću sobu. On otvara veliki drveni ormar. Vrijeme je za oblačenje. Adnan mora izgledati uredno na poslu. Prvo uzima čistu bijelu košulju. On oblači košulju i zakupčava je. Zatim oblači crne pantalone. Nakon toga on uzima tamno plavu kravatu. Stavlja kravatu oko vrata. Oblači svoj crni sako. Zatim ide u hodnik. Tamo sjeda na malu stolicu i oblači svoje crne kožne cipele. On veže pertle na cipelama. Uzima svoju veliku crnu radnu torbu. U torbi su njegovi papiri i olovke. Adnan uzima ključeve od stana sa malog stola. On otvara vrata, izlazi vani i zaključava vrata. Silazi niz stepenice. Kada izađe iz zgrade, zrak je svjež i hladan. Adnan hoda niz ulicu. On ide prema autobuskoj stanici. Na stanici već stoji nekoliko ljudi. U 7 sati i 30 minuta dolazi veliki plavi autobus. Adnan ulazi u autobus. On pokazuje svoju kartu vozaču. Autobus je pun ljudi koji idu na posao. Adnan stoji i drži se za žutu šipku. On gleda kroz veliki prozor. Vidi automobile, prodavnice i drveće. Vožnja traje 20 minuta. Autobus staje u centru grada. Adnan izlazi iz autobusa. On hoda još 5 minuta. Zatim dolazi ispred velike bijele zgrade. To je njegovo radno mjesto. Zgrada ima mnogo velikih prozora i velika staklena vrata. Adnan ulazi unutra. U prizemlju stoji čuvar. Čuvar nosi plavu uniformu. Adnan kaže: "Dobro jutro." Čuvar kaže: "Dobro jutro, Adnane." Adnan ide do lifta. On pritišće okruglo dugme. Vrata lifta se otvaraju. On ulazi unutra i pritišće broj 3. Njegova kancelarija je na 3. spratu. Lift staje na 3. spratu. Adnan izlazi. Hoda kroz dugački hodnik. Dolazi do vrata na kojima piše broj 35. On uzima mali ključ iz džepa i otvara vrata svoje kancelarije. Ulazi unutra i pali svjetlo. Kancelarija je tiha i čista. Adnan prvo skida svoj crni sako. On stavlja sako na vješalicu iza vrata. Zatim sjeda na svoju veliku crnu stolicu. Ispred njega je veliki radni sto. Na stolu je kompjuter, tastatura, miš, telefon i mnogo praznih papira. Pored papira stoji velika čaša puna olovaka. Adnan pritišće dugme na kompjuteru. Ekran postaje svijetao. On kuca svoju šifru na tastaturi. Zatim otvara svoju elektronsku poštu.
On ima 30 novih poruka. Adnan uzima svog kompjuterskog miša. On otvara prvu poruku. Pažljivo čita tekst na ekranu. Zatim kuca kratak odgovor. U 9 sati ujutro njegov rad sa ljudima počinje. Neko kuca na vrata. Adnan kaže: uđite. Vrata se otvaraju i jedan čovjek ulazi u kancelariju. Čovjek kaže: dobar dan, trebam jedan dokument. On stavlja jedan žuti papir na Adnanov radni stol. Adnan uzima žuti papir u ruke. On čita ime i prezime na papiru. Zatim provjerava podatke u svom kompjuteru. On kuca ime čovjeka na tastaturi. Gleda u ekran. Sve je tačno. Adnan uzima svoju plavu olovku. On piše svoje ime na dnu žutog papira. Nakon toga, on otvara malu ladicu u svom stolu. Iz ladice vadi svoj crveni pečat. Pečat je veoma važan za službenike. Adnan snažno pritišće pečat na žuti papir. Ostaje veliki crveni trag. On daje papir čovjeku. Čovjek kaže: hvala vam mnogo. Zatim izlazi iz kancelarije. Nakon nekoliko minuta, telefon na stolu zvoni. Zvuk je veoma glasan. Adnan diže slušalicu. On kaže: halo, izvolite. Žena sa druge strane ima pitanje o jednom papiru. Adnan sluša ženu. Zatim ponovo kuca na tastaturi. Traži dokument u kompjuteru. On čita brojeve ženi preko telefona. Žena kaže hvala i on spušta slušalicu. Do 12 sati u kancelariju dolazi još mnogo ljudi. Adnan uzima papire, čita, kuca na kompjuteru, potpisuje plavom olovkom i stavlja crveni pečat. Njegove oči su umorne od ekrana kompjutera, a ruka ga boli od pisanja. U 12 sati je vrijeme za pauzu za ručak. Pauza traje 1 sat. Adnan gasi ekran svog kompjutera. On uzima svoj novčanik iz torbe. Izlazi iz kancelarije i zaključava vrata. Silazi liftom u prizemlje i izlazi iz velike zgrade. Vani je sunčano i toplo. Adnan ide do male pekare na uglu ulice. On kupuje jedan veliki sendvič sa piletinom i sirom. Kupuje i jednu malu flašu hladnog soka od jabuke. Zatim ide u park blizu zgrade. U parku je velika zelena klupa. Adnan sjeda na klupu ispod drveta. On jede svoj sendvič polako. Pije hladni sok i gleda ptice na travi. Uživati u svježem zraku je veoma važno poslije rada u zatvorenoj kancelariji. Nakon pola sata, on ustaje sa klupe. Baca praznu flašu i papir u kantu za smeće. Zatim se polako vraća u svoju zgradu. U 1 sat poslije podne, Adnan ponovo otvara svoju kancelariju. Sada ima drugačiji posao. On mora organizovati papire. Uzima 20 bijelih papira sa stola. Ide do velikog štampača u uglu sobe. On stavlja papire u štampač. Štampač radi i pravi buku. Adnan uzima isprintane papire. Zatim otvara veliki metalni ormar u kancelariji. U ormaru ima mnogo žutih i crvenih fascikli. Adnan traži fasciklu sa slovom M. On nalazi fasciklu. Otvara je i stavlja nove papire unutra. Zatim vraća fasciklu u ormar i zatvara vrata. Organizacija je najvažnija stvar za svakog službenika. Ako papiri nisu na svom mjestu, on ne može raditi. Od 2 do 4 sata poslije podne, on ponovo odgovara na elektronsku poštu. Njegovi prsti brzo udaraju po tastaturi. On pije 1 čašu hladne vode. U 4 sata poslije podne, radni dan je gotov. Adnan gasi svoj kompjuter. On uredno slaže olovke u staklenu čašu. Stavlja svoj crveni pečat nazad u malu ladicu. Zatim ustaje sa stolice. Uzima svoj crni sako sa vješalice i oblači ga. Zatim uzima svoju radnu torbu. On gasi svjetlo, izlazi iz kancelarije i zaključava vrata. Silazi liftom,
kaže doviđenja čuvaru i izlazi na ulicu. Ulice su sada pune automobila i ljudi koji se vraćaju kući. Adnan ide na autobusku stanicu. Čeka žuti autobus. Ulazi u autobus i vozi se prema svom stanu. Kada dođe kući, on otvara vrata svog stana. Ulazi unutra. Skida svoje crne cipele i stavlja ih u hodnik. Zatim skida sako i kravatu. Odlaže svoju radnu torbu na stolicu. Ide u kupatilo i pere ruke toplom vodom i sapunom. On je sretan što je kod kuće. Zatim ide u spavaću sobu. Skida svoju bijelu košulju i crne pantalone. Oblači sivu, mekanu trenerku i običnu pamučnu majicu. Sada mu je ugodno. Adnan ide u kuhinju. Veoma je gladan. On otvara frižider. Vadi meso i povrće. On brzo kuha jednostavnu večeru. Adnan pravi malo riže sa piletinom. Sipa hranu u duboki tanjir. Sjeda za kuhinski sto i jede. Hrana je topla i ukusna. Nakon večere on pere svoj tanjir i viljušku. Briše kuhinski sto mokrom krpom. Njegove kućne obaveze su završene za danas. Sada je 7 sati na večer. Vrijeme je za odmor. Adnan ide u dnevnu sobu. Sjeda na svoj veliki i mekani kauč. On uzima daljinski upravljač. Pali televizor. Gleda večernje vijesti pola sata. Zatim gleda jednu utakmicu fudbala. Njegov omiljeni tim igra. Dok gleda utakmicu, on pije čašu vode. U 10 sati na večer Adnan je veoma umoran. Njegove oči se zatvaraju. On gasi televizor. Zatim ide u kupatilo. Ponovo pere zube četkicom i pastom. Pere lice vodom. Zatim ide u svoju spavaću sobu. On skida svoju trenerku i oblači pidžamu. Ulazi u svoj mekani krevet. Pokriva se toplim pokrivačem. Diže ruku i gasi malu lampu pored kreveta. Soba je sada potpuno mračna i tiha. Adnan zatvara oči. Spava duboko i mirno. Sutra ga čeka novi dan i novi papiri. To je bio jedan običan dan u životu službenika, dragi slušaoci. Papiri, kompjuteri, pečati i mnogo kucanja na tastaturi. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo slušati ovu epizodu i pratiti Adnanov radni dan. Hvala vam svima na pažnji. Ako i vi radite u kancelariji, nadamo se da se vaš dan ne završava sa previše umora. Čuvajte svoje oči od ekrana. Želimo vam ugodan dan ili laku noć. Vidimo se u sljedećem podcastu. Zdravo svima. Zdravo i prijatno.